Birashoboka ko ari imwe mu nama zihuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ziteguwe mu gihe gito, kandi abitabiriye iyo nama bakagira ibitekerezo byinshi bigamije gushaka igisubizo cyihutirwa ku kibazo bitifuzwa ko gifata indi ntera: intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga yatumijwe n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri iyi minsi, Perezida wa Kenya William Ruto. Iyi nama ntabwo yitabiriwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Ni ibiganiro byavugiwemo amagambo akomeye hagati y'abakuru b'ibihugu bitandukanye. Reka tubivugeho. Mu barwanyi bamaze igihe bafatanya n'ingabo za Kongo kurwana n'inyeshyamba za M23 harimo ingabo z'ibihugu byo mu muryango w'ubukungu wa Afurika y'Epfo SADC. Ingabo zagiye muri Kongo mu butumwa bwiswe SAMIDRC zirimo Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi. Aba barwanyi nibo bamaze igihe bafatanya n'ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo, abacanshuro b'Abanyarumania na Bulgaria na FDLR. Usibye kubiza ingabo zitarashoboye kurinda ko M23 ifata umujyi wa Goma, bamwe muri aba basirikari baranapfuye. Barimo 13 b'Abanyafurika y'Epfo. Ibyarakaje abaturage ba Afurika y'Epfo bavuga ko batumva n'impamvu ingabo zabo ziri muri Kongo. Bati iyi ntabwo ari intambara yacu. Mu kugerageza gucururutsa abaturage b'Abanyafurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yanditse ubutumwa ku mbuga zitandukanye zirimo na X asobanurira bene gihugu ibyabaye ku ngabo z'igihugu cye muri Kongo. Dore ubwo butumwa: bavandimwe b'Abanyafurika y'Epfo, nyuma yo gukomera kw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare 13 b'intwari bari bashyize umwete mu butumwa bwabo kandi bariyemeje guharanira amahoro. Iyi ntambara yatewe n'izamuka ry'ubushyamirane hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'umutwe w'inyeshyamba za Rwanda Defense Force. Nuko yabyanditse mu Cyongereza, yanditse militia. Ati bagabye ibitero ku ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku basirikare ba SADC bari mu butumwa bw'amahoro. Ati ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'abaturage bacyo twihanganishije imiryango yabo, abakunzi babo nabo bakoranaga. Turabunamira mu cyubahiro dushimira ubutwari bwabo mu guharanira amahoro. Turabashimira kandi tunabibuka mu cyubahiro. Ati ubufasha bwose bukenewe buratangwa ku miryango y'abaguye ku rugamba n'abakomeretse. Harakorwa ibishoboka byose kugira ngo imibiri y'abitabye Imana icyurwe mu gihugu. Ibi bitero byagabwe ku basirikare babungabunga amahoro byahitanye n'abandi bagize ingabo za SAMIDRC bakomoka mu bihugu byatanze ingabo birimo Malawi na Tanzania, kimwe n'abari mu butumwa bwa Loni MONUSCO. Turunamira ababuze ubuzima bwabo bose kandi twihanganishije imiryango yabo, guverinoma zabo n'abaturage b'ibihugu byabo. Ati ibintu uko bimeze i Goma na Sake aho ingabo zacu n'izabagenzi bazo ziri biracyari bibi cyane kandi birasa n'ibititeguye gukemuka vuba. Ati Minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare Madame Angi Motsega, umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ludzani Mapwanya, ndetse n'umugaba mukuru wa SAMIDRC Major General Monwabisi Diakopu barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ingabo za SAMIDRC zibone ibikoresho bihagije n'inkunga ikenewe muri iki gihe cy'ingorabahizi. Ati tubabajwe n'inkuru zicicikana ku miterere y'ingabo zacu n'ibihe bikomeye zirimo guhangana nabyo. Abanyafurika y'Epfo bose bagomba gushyigikira abagore n'abagabo b'intwari bahisemo kwitanga kugira ngo amahoro aboneke ku mugabane wacu. Ati kubera iyo mpamvu igikorwa cy'ingabo zacu mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari cyo gutangiza intambara ku kindi gihugu cyangwa se leta iyo yose. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo nk'umunyamuryango wa SADC na Loni. Ibihugu byohereje ingabo zigamije kugarura amahoro no kurinda ubuzima bw'ibihumbi by'abantu bahora bahangayikishijwe n'uyu mubabaro. Kuba ingabo za SAMIDRC ziri muri Kongo bigaragaza umuhate w'ibihugu bigize SADC mu gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo rwayo rwo kugera ku mahoro arambye no kugarura umutekano, bityo bigatanga amahirwe ku iterambere rirambye n'iterambere ry'abaturage. Ati turashima imyanzuro yafashwe n'inama y'umutekano ya Loni mu nama yihariye yiga ku bibazo bya Kongo, aho yasabye guhagarika imirwano ako kanya
gusubiza inyuma ibikorwa byo kwigarurira ubutaka bya M23, gukura ingabo z'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gusubukura ibiganiro by'amahoro binyuze muri gahunda ya Nairobi. Ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo bugomba kubahirizwa nk'uko biteganywa n'itangazo rya Loni. Ati turahamagarira impande zose ziri muri iyi ntambara gushyira imbere ibiganiro bya diplomasi bigamije gukemura iki kibazo mu mahoro, harimo no kubahiriza amasezerano y'u Rwanda. Ati dukwiye gucecekesha imbunda kuri uyu mugabane wacu kugira ngo tugere ku majyambere arimo bose n'iterambere rirambye. Ati ndabashimiye. Aya magambo yahise asubizwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wagaragaje ibitari ukuri byavuzwe na Perezida wa Afurika y'Epfo, ndetse agaragaza ko bitandukanye n'ibyo bari bavuganye kuri telefone. Dore ibyo umukuru w'igihugu yanditse ku rubuga rwa X. Nagiranye ibiganiro bibiri muri iki cyumweru na Perezida Ramaphosa ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'icyo twagiranye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibyavuzwe mu itangazamakuru n'abayobozi ba Afurika y'Epfo ndetse na Perezida Ramaphosa ubwe kuri ibi biganiro birimo ibinyoma byinshi, ibitutsi no kugoreka ukuri. Iyo amagambo ahinduwe ku bushake uhereye ku biganiro byabaye ukagera no ku byo batangariza rubanda, biba bivuze byinshi ku buryo ibi bibazo birimo gukurikiranwa. Icya mbere, Rwanda Defense Force ni igisirikare cyemewe, ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba. Icya kabiri, Sami DRC ntabwo ari ingabo zibungabunga amahoro kandi nta mwanya izi ngabo zifite muri iki kibazo. Ni umutwe w'ingabo wemejwe na SADC nk'abasirikare bajya kugaba ibitero bifasha leta ya Kongo kurwanya abaturage bayo. Bakorana n'umutwe w'abagize uruhare muri jenoside nka FDLR ifite umugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse banashaka kwagura intambara yabo bakayigeza mu Rwanda. Icya gatatu, Sami DRC yirukanye ingabo zabungabungaga amahoro bya nyabyo arizo East African Community Regional Force, bityo bituma ibiganiro by'amahoro bidindira. Icya kane, Perezida Ramaphosa nta gasopo cyangwa se integuza yigeze atanga na rimwe, keretse niba yarabivuze mu rurimi rwe kavukire jyewe ntumva. Yavuze gusa ko asaba ubufasha kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amashanyarazi ahagije, ibiryo n'amazi, kandi tuzafasha mu kumutangira ubwo butumwa. Icya gatanu, Perezida Ramaphosa ubwe yanyemereye ko atari M23 yisha abasirikare ba Afurika y'Epfo, ahubwo ko ari FARDC. Icya gatandatu, niba Afurika y'Epfo ishaka kugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'amahoro ni byiza, ariko Afurika y'Epfo nta mwanya ifite wo kuba umuhuza cyangwa se umwunzi muri ibi bibazo. Niba ahubwo yahisemo inzira y'amakimbirane, u Rwanda ruzakemura icyo kibazo muri urwo rwego igihe cyose bizaba ngombwa. Ubu butumwa bwose bwanditswe mbere y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Muri ibyo biganiro nabwo Perezida Paul Kagame yasubiyemo ko yaganiriye na Perezida wa Afurika y'Epfo, agaragaza ko Perezida Ramaphosa avuga ko agira uruhare mu gushaka amahoro, nyamara ingabo z'igihugu cye zirwana ku ruhande rwa Kongo n'umutwe wa FDLR. Yongeye kwibutsa ko M23 atari abarwanyi b'Abanyarwanda ahubwo ko ari Abanyekongo. Ati umunsi umwe Tshisekedi yemera ko M23 ari Abanyekongo, ubundi agahindura akavuga ko igice kimwe cyaba ari Abanyarwanda. Ati hanyuma Afurika y'Epfo nayo igatinyuka kuvuga ngo ibyago bizakurikiraho. Ati nta kibazo, tuzareba ibyo bikangisho barimo bavuga. Hanyuma umuryango mpuzamahanga wose urasa n'urimo kuvangavanga ibintu. Baravuga ibiganiro bya Nairobi, ubundi bakavuga ibiganiro bya Rwanda. Ibi biganiro nabyo ubwabyo ababiyobora nibo bagize agaciro kuruta ibiganiro ubwabyo. Ibiganiro bya Nairobi byabaye ibiganiro kwabyo, hanyuma ibiganiro bya Rwanda nabyo birasa naho nta wemerewe kuvuga ikintu na kimwe kidashimisha Perezida Lorenzo. Ibyo bintu byose ntabwo bishobora gufasha mu guhangana n'iki kibazo duhanganye nacyo uyu munsi. Ntabwo numva uburyo Tshisekedi yakomeje kwiyumvisha ko azakemura ikibazo kirebana n'uburenganzira bw'abantu, akagikemura mu buryo bwa gisirikare binyuze mu nzira yo kubica no kubarasa no kuzana ingabo ziteguye kubimufashamo nk'u Burundi. Ntabwo nzi niba ibyo byarabafashije mu gihe cyose bamaze babikora. Bwana muyobozi, namwe banyakubaho, ndifuza ko mu byo tuvuga no mu byo twifuza gukora tubanza gusobanukirwa n'ukuri kw'ibiriho,
hanyuma tukabishingiraho kugira ngo tugere ku ntego twihaye. Niba bitabaye ibyo, tugakomeza kuvugana amagambo meza, tukaba beza kuri buri wese, ariko buri umwe agakurikiza inyungu ze aho gukurikiza inyungu rusange dufite nk'abanyafurika y'Uburasirazuba, ntabwo nzi uko twazagira uruhare rufatika mu gushaka igisubizo. Mu minsi 2 cyangwa 3 ishize twatakaje abantu. Ibisasu byinshi byarashwe biturutse mu Burasirazuba bwa Kongo muri Goma, byica ibinyacumi by'abantu ndetse binakomeretsa amagana. Ibyo tuzabikemura nta kabuza, nta mpaka ziri kuri ibyo. Umukuru w'igihugu yananenze uburyo muri iki kibazo buri gihugu mu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba cyagiye cyifatira ibyemezo byacyo mu birebana no kubana cyangwa se gukorana na Kongo. Ati niyo twaba dukora byose neza, nta kintu kizagerwaho keretse abarebwa n'iki kibazo nabo ubwabo babigizemo uruhare, bakitabira kandi bagatanga umusanzu wabo kugira ngo uwo murongo bafasha ugere ku ntsinzi. Yagaragaje ko iki kibazo cyageze kuri uru rwego buri wese abireba. Ati batsembye abantu, barabishe, barabakandamiza umunsi ku wundi babaziza bari bo. Ati dufite impunzi zimaze imyaka irenga 20 hano mu Rwanda, zarirukanywe muri Kongo, zoherejwe mu Rwanda kuko bavuga ngo aba ni Abatutsi, bivuze ko ari Abanyarwanda, ko badakwiye kuba hariya. Dufite MONUSCO, dufite SAMI DRC, dufite abacanshuro, dufite Burundi, dufite FDLR, bose basangiye umugambi. Kandi ubwo abantu bose baraho bararebera ibiberaho, natwe tukigira nkaho tutazi bimaze imyaka yose biba. None ejo bundi ibyabaye mu cyumweru gishize bibaye, tugatangira kwigira nk'abatunguwe, tukagaragaza ko twita ku kibazo cy'ubutabazi n'imibereho mibi y'abantu. Ariko se guhohotera abantu, kubica no kubirukana mu byabo si bimwe mu bibazo bikomeye bijyanye n'ubutabazi? Twe nk'Abanyafurika y'Uburasirazuba turicara hano hanyuma tukabigenza dute? Hagati aho i Kinshasa, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje umwanzuro wo gukata amafaranga ibigo bya leta byakoreshaga kugira ngo yoherezwe mu ntambara mu Burasirazuba bwa Kongo. N'umwanzuro Perezida Tshisekedi yatangaje mu ijambo ryo kubwira abanyagihugu uko igihugu gihagaze, by'umwihariko muri ibi bihe umutwe wa M23 wigaruriye ibice byinshi byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru birimo n'umujyi wa Goma. Perezida Tshisekedi yasabye ibigo bya leta kugabanya amafaranga byakoreshaga ndetse asaba n'imiryango itari ya leta gutera inkunga igisirikare gihanganye na M23. Ati nategetse guverinoma gushyiraho ingamba zikarishye zo kugabanya iby'inzego za leta zakoreshaga ndetse n'ibigenerwa abayobozi kugira ngo amafaranga azigamwe ahite yoherezwa mu gufasha ingabo zacu. Muri ubwo butumwa ndasaba bikorera gufata inshingano bagatera inkunga uwo mugambi. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yavuze ko umuryango mpuzamahanga ukomeje kurebera ibyago byitura ku gihugu cye ntugire icyo bikoraho. Gusa yavuze ko igihugu cye cyiteguye gukomeza kurwana. Nibikomeza uku, iyi ntambara ishobora kuba igifite iminsi. Ubu iminsi nirashize umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma nyuma yo kurwana n'abarwanyi babarirwa mu 50,000 ikabatsinda. Uyu munsi irimo kugenzura uyu mujyi munini kandi utandukanye cyane niyo yahoze yigarurira mu ntambara maze imyaka hafi 3 u Rwanda mu Burasirazuba bwa Kongo. Icyakora gufata Goma ni kimwe, kuyigenzura no kuyiyobora kikaba ikindi. Uyu mujyi ni munini, abarenga miliyoni 2 bose bawutuyemo. Ntabwo ari umujyi muto mu buso, ariko nanone urebye ingano nini y'abawutuyemo, Goma ntabwo ari umujyi munini. Mu minsi mike ishize harimo kubera intambara ikomeye cyane, intambara yashyamiranyije M23 n'imitwe cyangwa se amatsinda y'abarwanyi yanze kuva ku izima, akanga kwemera ko uyu mujyi wigaruriwe na M23. Izi ntambara birimo kuvuga ko zirimo kugabanuka muri uyu mujyi. Icyakora akazi ko kugenzura no kukuramo abasore ibihumbi batunze intwaro bahawe na leta ya Kongo gashobora kuba akazi kazagorana cyane mu minsi iri imbere. Hagati aho ni gute uyu mutwe wa M23 uzayobora umujyi munini nka Goma mu buryo burambye? Ese abaturage batuye muri uyu mujyi bazemera kwakira M23?
Ku rundi ruhande, amakuru aravuga ko Afurika y'Epfo ishobora kuba iri mu bihugu byinangiye bikaba bishobora kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gukomeza intambara na M23. Aya makuru ashingiye kuki? Biramutse bibaye byagira izihe ngaruka? None ibyo abacanshuro twabonye i Rubavu byo byagenze bite? Ni gute aba bacanshuro bafashwe mu buryo batarwanye? Hanyuma kubera iki banyujijwe mu Rwanda? Ni gute berekejwe mu bihugu byabo? Ubwo M23 yakazaga umuvuduko w'intambara ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo, hari ikintu gitangaje cyabaye. Buri uko M23 yigaruriraga agace, benshi mu barwanyi batsinzwe bahitaga berekeza mu majyepfo, kenshi ugasanga barimo kugana i Goma. Na mbere y'uko M23 yinjira i Goma, ubutegetsi bwa Kongo bwari bwateguye abasirikare barenga 20,000 bagomba kujya gutanga ubufasha ku bandi benshi bari batsinzwe. Uburundi bufatanyije na Kongo muri iyi ntambara bivugwa ko nabwo bwari bwohereje abasirikare barenga 7,000 bagomba gufasha ingabo za Kongo mu gukumira M23 ntiyigire imbere ngo yegere umujyi wa Goma. Uyu mutwe mu ntambara bivugwa ko itakoreshejwemo amasasu cyane, wahanganye n'izi ngabo zose ndetse ubasha no kuzitsinda. Ku rundi ruhande, amakuru avuga ko n'uyu munsi Uburundi bukirimo kohereza abasirikare benshi muri Kongo, bisa naho bwiteguye gukomeza guhangana na M23. M23 yagiye kugera Isake, umujyi wa Goma umaze kwinjiramo ingabo nyinshi z'imitwe yari ihanganye nayo, kubera ko abatsindwaga benshi bahitagamo guhungira hano i Goma, kandi rwose ubona biteguye kurinda uyu mujyi mu buryo bwuzuye. Bitekerezwa ko abarwanyi barenga 50,000 bari bacucitse i Goma bategereje guhangana na M23 mu ntambara ikomeye cyane igamije gusubiza inyuma uyu mutwe. Icyakora icyatunguranye nuko nta ntambara ikomeye yabayeho yo guhangana n'izi ngabo zose. Ari nayo mpamvu benshi bibaza uko byagenze kugira ngo uyu mutwe wigarurire uyu mujyi udakoze intambara zikomeye. Ubwo M23 yinjiraga i Goma isatira mu mujyi, yabanje guca mu nkengero, ari naho yakururiye benshi mu barwanyi. Uyu mutwe byemezwa kugira tekinike yo gusa nk'uhinzira abarwanyi b'umwanzi, noneho bagasa nk'abinjira bakeka ko barimo kuwusubiza inyuma, ariko ibi bikaza kurangira bisanze mu mutego cyangwa se ambush nk'uko bayita. Ubu buryo bwakoreshejwe mu gukura abarwanyi benshi mu mujyi rwagati, basa nk'abawusohokamo bajya kurwanira aho wakwita mu nkengero zawo, ku buryo batabonye umwanya uhagije wo kwisuganya ngo bahangane n'uyu mutwe. Ku rundi ruhande, ubwo M23 yinjiraga i Goma yari ifite umuvuduko ukomeye cyane, ku buryo n'abasirikare bafite ubuhanga n'ubunararibonye mu ntambara wenda banashoboraga kurwanya mu buryo bufatika, batabonye umwanya uhagije wo kwisuganya no guhangana na M23. Niyo mpamvu mu ntambara M23 yarwanye mu mujyi wa Goma itigeze ihangana n'itsinda ry'igisirikare kinini, ahubwo yarwanaga n'amatsinda mato mato. Ibi ngibi bikaba ikintu cyiza kubera ko izi ntambara M23 irazimenyereye. Benshi bahungiye ku kibuga cy'indege bagotwa n'abarwanyi ba M23, abandi bijyana ku kibuga kiri mu mujyi wa Goma ku bushake, birangira bashyize intwaro zabo hasi. Abayobozi benshi bo mu mujyi wa Goma kimwe n'abasirikare bakuru bahungiye mu mujyi wa Bukavu, mu gihe abandi bahungiye mu Rwanda. Mu bafashwe muri ubu buryo harimo n'abacanshuro duherutse kubona banyura mu Rwanda bakomeza mu bihugu byabo mu myenda isa neza ikeye. Aba bagabo barebare b'abazungu binjiye ku mupaka w'u Rwanda bavuye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari bamaze gutsindwa n'umutwe wa M23 mu rugamba bari bahanganiyemo umujyi wa Goma. Aba bacanshuro bari ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo kimwe n'indi mitwe myinshi bafatanije. Kubona abacanshuro b'abazungu barimo kurwana mu ntambara zo muri Afurika ni ikintu cyatunguye abatari bake, cyane ko ubusanzwe abirabura nibo bari bamenyereweho kujya mu bihugu by'abazungu kurwana intambara zabo. Icyo benshi bibajije ni uburyo aba bacanshuro bafashwe na M23 kandi ikabafata mu buryo bworoshye cyane nta ntambara ikomeye ibayeho. Aba bagabo bari bafite uruhare rukomeye muri iyi ntambara kubera ko bari abasirikare bafite ubumenyi bwo gukoresha bimwe mu bikoresho bikomeye abasirikare ba Kongo badapfa gushobora gukoresha. Amakuru avuga ko benshi muri aba bacanshuro batigeze bifuza gushyira ubuzima bwabo mu kaga barwanira leta ya Kongo, kabone nubwo bivugwa ko bahembwaga 8,000 by'amadolari buri kwezi. Amakuru avuga ko muri rusange bageraga kuri 800 bakaba bakomoka mu bihugu birimo Romania na Bulgaria biri mu burasirazuba bw'Uburayi. N'abagabo bafite ubumenyi bufatika ku bijyanye n'igisirikare,
kubera ko harimo abagize amahirwe yo kukiga mu bihugu bikomeye birimo n'Ubufaransa. Hafi ya bose ni abarwanyi barwanye mu bihugu byabo, barwana no mu zindi ntambara zikomeye hirya no hino ku isi. Muri Kongo bivugwa ko aribo bakoraga akazi gasaba tekinike nko gukoresha drone cyangwa se za ndege zitagendamo abapilote, ndetse no kurashisha imbunda ziremereye kandi bari kure bitabaye ngombwa ko bajya ku rugamba imbere. Ibi byongeraho kuba aribo bagiraga uruhare mu gutanga amabwiriza ku barwanyi barimo na Wazalendo kugira ngo barusheho guhangana na M23. Muri make, aba barwanyi bari ishyiga ry'inyuma mu rugamba igisirikare cya Kongo cyari gihanganyemo na M23. Amakuru avuga ko abacanshuro batitanze, bagoswe na M23 basabwa kurambika intwaro hasi kubera ko nta bundi buryo bw'imirwano bari basigaranye. Ibi ngo barabyumvise. Nyuma yo gufatirwa ku rugamba, ibihugu bikomokamo aba bagabo byasabye u Rwanda gutanga inzira kugira ngo bacyurwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko aba bacanshuro banyujijwe mu Rwanda nyuma yo kubisabwa n'ibihugu bakomokamo. Ati nyuma yo gutsindwa kwabo no gufatwa kwa Goma, aba bacanshuro bahungiye mu mbuga ya Loni. Abari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro barabarinda. Guverinoma zabo zasabye u Rwanda gufasha mu kubasubiza iwabo banyuze i Kigali. U Rwanda narwo rurabyemera. Yongeraho ati u Rwanda nicyo gihugu cyonyine ku isi cyatanze umuburo ku ikoreshwa ry'abacanshuro b'abanyaburayi bikozwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Muri rusange, umuryango w'abibumbye ubuze ikoreshwa ry'abacanshuro nk'uko amasezerano y'uwo muryango yo mu 1989 byemeza. Kugira ngo aba bagabo bagere muri Kongo, byagizwemo uruhare n'uwitwa Horatiu Potra wafashije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona abacanshuro ikoresha mu rugamba ihanganyemo na M23 biganjemo abaturuka mu bihugu biri mu Burayi. Uyu mugabo aherutse gutabwa muri yombi muri Romania. Mbere yuko atabwa muri yombi, yari yarigeze kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ari kumwe n'ingabo z'icyo gihugu. Amakuru akavuga ko ari we wari ukuriye umutwe ufasha icyo gihugu kubona abacanshuro baturutse i Burayi. Bikavuga ko baba bagiye gutoza ingabo z'icyo gihugu, uretse ko banagaragaye barwana ku rugamba. Potra yafashwe ubwo yari yerekeje mu murwa mukuru wa Romania, Bucharest. Bivugwa ko uyu mugabo asanzwe ari umwe mu bayobozi bashinzwe umutekano wa Călin Georgescu. Uyu nguyu ni umwe mu bari barimo kwiyamamariza kuyobora Romania, ariko ashinjwa kwifashisha Uburusiya mu bikorwa byo kwiyamamaza. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Romania ruherutse gutesha agaciro ibyavuye mu matora ya perezida wa Repubulika. Bivuga ko atanyuze mu mucyo kubera ko Uburusiya bwayivanzemo. Bivugwa ko Uburusiya bwifuzaga ko Călin Georgescu yatsinda amatora kubera ko abushyigikiye. Mu majwi y'abaruwe icyo gihe, Georgescu w'imyaka 62 yari yagize 22.9%. Mu gihe Lasconi bari bahanganye yagize amajwi 19.2%. Nyuma yo gusesa ibyavuye muri aya matora, bamwe mu baturage bashyigikiye Călin Georgescu bararakaye cyane, birara mu mihanda batangira kwigaragambya. Nubwo iyo myigaragambyo yakozwe yari mito kubera ko yitabiriwe n'abantu bari munsi ya 300. Gusa ku rundi ruhande hari habaye imyigaragambyo y'abari ku ruhande rwa Lasconi rwifuzaga ko uretse gusesa amatora haba n'iperereza ku ruhande rw'Uburusiya mu matora ndetse n'isano bufitanye na Georgescu. Iyi myigaragambyo yari irimo kubera ku kibuga cya kaminuza ya Bucharest. Amakuru akavuga ko imyigaragambyo ariyo yari yatumye wa mugabo twavugaga Horatiu Potra ajya mu murwa mukuru. Icyakora muri urwo rugendo, imodoka ye yaje guhagarikwa na polisi ya Romania kugira ngo ikorerwe igenzura. Polisi yari yongereye ibi bikorwa byo kugenzura nyuma yo kumenya amakuru y'uko hari abafite umugambi wo guteza impagarara mu myigaragambyo. Mu gusaka iyo modoka yari itwawe na Horatiu Potra, baje gusangamo ibikoresho birimo imbunda, ibyuma, kasike za gisirikare, amafaranga ari 560 by'amafaranga akoreshwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impapuro ziriho amazina y'abanyapolitike bivuga ko yaragamije kugirira nabi n'ibindi byinshi. Uyu mugabo yahise atabwa muri yombi, ajya kubazwa ibibazo n'inzego z'umutekano, ariko yirinda kugira byinshi avuga uretse kuvuga ko yari agiye mu bikorwa byo kwitegura amatora. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwari rwasabye ko komisiyo y'amatora izategura andi matora mu minsi iri imbere.
ku rundi ruhande ntabwo Horatiyu Potra yafashwe wenyine kubera ko yari kumwe n'abandi bantu 20 nabo bafatanywe. Abafashwe baturutse mu bindi bice bitandukanye, bari bitwaje intwaro ndetse bari barakodesheje ibyumba muri hotel ziri hafi y'ahakunze kubera imyigaragambyo. Bigakekwa ko bari bagamije kuhagera vuba mu gihe imyigaragambyo yari kubitangiye. Potra yashinjwe gutwara intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko no guteza umutekano muke muri rubanda. Icyaha gishingiye ku butumwa aherutse gushyira kuri Facebook yibasira abayobozi ba Romania. Bivugwa ko yarwanye mu bihugu bitandukanye birimo Mali na Chad. Gusa yari yarimuriye ibirindiro bye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko ibikorwa byo kohereza abacanshuro muri Afurika yabikuragamo miliyoni y'amayero buri mwaka, ibimugira umugabo w'umukire. Mu mirimo ikomeye uyu mugabo yakoze harimo kuba umurinzi wa Emir wa Qatar ahagana mu 1990, akaba yaranabaye umurinzi wa Perezida Ange Felix Patasse wayoboraga Centrafrica. Muri make baba canshuro bose duherutse kubona banyuzwa mu Rwanda bakomeza mu bihugu byabo, uyu mugabo yagize uruhare rukomeye cyane mu kubafasha kugera muri Kongo, akabihemberwa amafaranga menshi. Gusa nubwo abacanshuro bavuye Goma, ibintu muri uyu mujyi bishobora gufata indi sura mu gihe Afurika y'Epfo yafata icyemezo cyo kongera abasirikare bayo bagahangana ku rugamba na M23. Bimwe mu binyamakuru byavuze ko Afurika y'Epfo ishobora kuba irimo gutegura abandi basirikari bashobora kuzaza muri Kongo kugira ngo batange ubufasha kuri bagenzi babo nyuma y'uko icyo gihugu gipfushije abasirikari 9. Bivugwa ko ubwo M23 yari imaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Goma, Afurika y'Epfo yagerageje kugusha indege kuri icyo kibuga ariko bikanga kubera ko yasubiye inyuma itaguye Goma. Amakuru akavuga ko yagiye kugwa i Bujumbura mu Burundi. Amakuru avuga ko iyi ndege yari izanye ubufasha bwagombaga gutuma abasirikare b'iki gihugu babona uko bahangana na M23, cyane ko byavuzwe ko abasirikare b'icyo gihugu babuze uko barwana burundu. Iki gitutu cyakwirakwijwe cyane n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, yakunze gutera hejuru cyane yibaza impamvu iki gihugu cyohereje abasirikare muri Kongo kandi badafite ubunararibonye buhagije. Bamwe muri aba banyapolitike barimo Julius Malema bavuze ko ibyakozwe na M23 byo kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo ari nko gushoza intambara kuri icyo gihugu, kubera ko kidakwiriye kwicecekera gusa ngo giterere iyo nyamara abasirikare bacyo barimo kwicwa. Mu kwiregura, guverinoma ya Afurika y'Epfo yavuze ko abasirikare yohereje muri Kongo batari bagiye kurwana, ahubwo ngo bari bagiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo Angie Motshekga yavuze ko ubwo abasirikare ba Afurika y'Epfo baraswagaho, Perezida wa Afurika y'Epfo ngo yihanangirije abari barimo kurasa ku ngabo za Afurika y'Epfo, ngababwira ko nibakomeza kurasa biza gufatwa nkaho ari intambara bashoje kuri icyo gihugu kandi kiteguye kuyirwana. Gusa aya ni amakuru yanyomojwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame wavuze ko nta kwihanangirizwa kwigeze kubaho. Abandi batemeranya nawe nabo bavuga ko bitumvikana uburyo abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bafite kajugujugu ebyiri mu kigo cyabo. Izo kajugujugu n'izindi ntwaro bari bafite bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko iki gihugu cyari kiteguye kurwana ahubwo kikaza gutsindwa. Ese birashoboka ko Afurika y'Epfo yakwanga kuva ku izima ikohereza abandi basirikare muri Kongo guhangana na M23? Birashoboka ko M23 yakwemera gusubira inyuma ikava mu mujyi wa Goma ku gitutu cya Afurika y'Epfo n'andi mahanga? Ibi byose ni ibibazo bikomeje kwibazwa na benshi. Ikizwi cyo nuko uyu munsi umutwe wa M23 ari urimo kugenzura umujyi wa Goma n'abarenga miliyoni 2 bawutuyemo.